nyakubahwa ambasador burya yamwakiriye kenshi muri iki gihugu kera cyane ataraba na ambasador ancumbira ubugari iwe mu rugo kera cyane. Honorable Ambassador, she received me back in days before she became the ambassador, and she hosted me well. She even fed me ubugari. Arasonga ubugari nkunda ubugari turarya rwose. Imana iguha umugisha ambasador. Ko minister buriya ni cool cyane. But the minister is a very cool guy. Uko nyine mumubona niko ameze. Reka mvuge ngo n'umwana wo mu mujyi. Donc ni civilized. Anyway, he is civilized than me. Icyo atavuze nuko mu biro ntabwo twarimo tuganira amadosiye twarasenze. Hari n'undi muvandimwe twari kumwe twari dufitanye ibibazo ariko yadusengeye byose biratungana. Muramba bari ndakoresha ikinyarwanda. Please bear with me, I will speak in Kinyarwanda. Nazanye umfasha gusemura icyongereza kugira ngo abatumva ikinyarwanda abashe kudufasha. Ntabwo meze nka ministre Olivier uvuga indimi zose ngenda zikinyarwanda gusa. I brought my interpreter who's going to help me as for those who don't speak Kinyarwanda. I'm not like the minister who speaks multiple languages. Minister, we are proud of you. Uvuga icyongereza ukavuga igifaransa. Uduteye ishema minister, you speak French, you speak English, you speak Kinyarwanda and more. Ndagira ngo mbashimire cyane. I would like to thank you so much. Mbashimire kuba nanjye mwarantekereje ko hari icyo navuga muri aka kanya. I thank you for you have thought of me to come and share the word of God. Hari abantu benshi cyane. There were so many to be selected. Bazi kuvuga. Who knows how to speak? Bazi ijambo ry'Imana. Who knows the word of God? Kuba mwaranyiyumviriye ndabishimiye cyane. But your thought of me, I'm grateful. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Kandi uwo mutima mwiza muzawuhorane. May you carry that kindness in your heart. Igihe bangejejeho invitation. When I received your invitation, nayakiriye biciye ku duhagarariye hano Manu. I received through the representative of Rwandan community here, Manu. Yanterefonye ndi mu modoka. He called me while I was in the vehicle. Arambwira ngo hari icyo ngiye kugusaba kandi umpe igisubizo ntutinde. He said I have a request and please answer me right away. Ndaparika. I pulled over. Numvishe bikomeye ibaza umukuru wanyu abahamagaye avuga ngo mfite icyo nshaka kukubaza ubu nyine. I thought it was very serious because he is my leader here, so I had to pull over. Nubwo ari umukristo wanjye ariko niwe uduhagarariye hano muri Texas. Although he's a member of my church, but again he is the leader who represents all the Rwandan community in Dallas. Ambaza niba nazaba mpari muri ibi bihe. He asked me if I'm available during this conference. Nari mfite gahunda yo kugenda. I had a plan to travel. Ndamubwira kubinsabye. But I said, since you're requesting, kandi na nyakubahwa ambassador umbwiye ngo mwari kumwe. And you said the honorable ambassador was with you. Ibintu byose nari mfite ndabihagarika kugira ngo all my plans are postponed for the conference. Nyakubahwa ambassador buriya yamwakiriye kenshi muri iki gihugu kera cyane ataraba na ambasador ancumbira ubugari iwe mu rugo kera cyane. Honorable Ambassador, she received me back in days before she became the ambassador, and she hosted me well. She even fed me ubugari. Hari kera cyane mu mwaka w'ibihumbi 2000 ndatekeza na 3 na 4 gutya. I believe that was around the year 2003, 2004. Nari mwivuga butumwa yumva ko hari umwana w'umunyarwanda uraho bati muzi wanje turagi arasonga ubugari nkunda ubugari turarya rwose. Imana iguha umugisha ambasador. I was on a gospel mission here and she heard there is a Rwandan man who is around and she invited me, she fed me, she cooked ugali for me. Rero kumva ngo ambasador yantumiye numvishe nezerewe cyane kuko umutima wanje uramukunda arabizi. When I heard that the ambassador had invited me to participate in the event, I could not deny the invitation because my heart truly honors and loves her. Ntabwo nari nzi ko tuzaba turi kumwe na minister. I did not know that I'll be with the minister here. Ko minister buriya ni cool cyane.
Donc But the minister is a very cool guy. turaziranye. We know each other. Yamwakiriye kenshi we. Yes. Muri biro ye. He had received me many times in his office Muri akiri ambasador mu Bubiligi. while he was still the ambassador in Belgium. Uko nyine mumubona niko ameze. Reka mvuge ngo n'umwana wo mu mujyi. Donc ntabwo ari nkatwe two bo mu byaro, we n'umunyamujyi n'umwana wo mu mujyi, donc ari cool. As you see him, so he is. He's a cool guy. A boy of the city. Nawe rwose. Ni civilized. Anyway, he is civilized than me. Ambassador is civilized than me. I was born in a remote area, so Ambassador Umva ntabwo tumeze kimwe. We are not the same. My background is different from him because I was born and raised in the village, not like him. Nishimye cyane kubona turi kumwe na Ambassador Martin Ngoga. Je le respecte beaucoup. Ndabubaha cyane Martin rwose. Imana ibahe umugisha. I'm very honored to be with Ambassador Ngoga. It's a very honor to see you here today. May God bless you. Rwose nishimye cyane ko muri hariya New York, ubwo nituza hariya tuzabasura muri ambassade. I was blessed to hear that you are now here in the US. When we get time, we'll come to visit. Turashimira Imana rero mwese muri hano, mu byukuri ndabona imitima ikingutse, nimbura icyo mbaha ndatahira hehe ko nagize complexe, ndabona muntegereje ko ngira icyo mvuga rero. Imana ifashe ngira icyo mvuga kuko ndabona mutegereje kumva ikimva mu Mana umbe imbaraga. Amen. I see everyone's face. You are lighting up and you are expectant. I don't know if I have enough to give you, but I know the Lord is going to provide. Amen. Amen. Urakoze ambassador, ndagira ngo mbere na mbere nshimire abateguye iyi convention, Rwanda convention, hari RCA hano Dallas, niyo muri Amerika, Manu na Yoyada. Turabashimira rwose ko mwateguye Rwanda convention, yabaye well attended, kandi mu rwego rwo kwizihiza umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 31. Twagize ibiganiro byiza, twarizihije kwibohora ejo bundi, ejo tugira ibiganiro umunsi wose bigamije gutekereza ku iterambere ry'igihugu. None turangije neza iyi convention ni prayer breakfast yo gushimira Imana kuba yarabanye natwe muri iyi minsi 3, kandi kuba yarabanye natwe muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda mu myaka 31 ishize. Nagira ngo rero dushimire n'abapasiteri babanye natwe, Apotre Gitwaza, nagira ngo mushimire byimazeyo. Yavuze ko namwakiriye mu biro ndambasaderi mu Bubiligi. Icyo atavuze nuko mu biro ntabwo twarimo tuganira amadosiye, twarasenze. Hari n'undi muvandimwe twari kumwe, twari dufitanye ibibazo ariko yadusengeye byose biratungana. Ndagira ngo nshimire n'abandi pasiteri Musinga, ndagira ngo nshimire na Sheikh Ntaganda n'abandi bose badusengeye kugira ngo u Rwanda rwacu ruhorane Imana. U Rwanda ni igihugu cyiza gifite ubugingo nk'uko Apotre abivuze, twemera n'Imana, kandi Imana izabana natwe aho turi hose, no mu zindi convention tuzagira, no mu bindi bikorwa tuzagira mu bihe biri imbere, haba muri Amerika, haba mu Rwanda n'ahandi. Nagira ngo rero mbashimire mwese kuba mwitabiriye iyi convention, kuba mwitabiriye iyi prayer breakfast, kandi tukaba tuteganya no gukora n'ibindi bikorwa hano muri Amerika n'ahandi, tukaba twizera ko muzabana natwe muri ibyo bikorwa byose. Ndabashimiye.